Saya dua-dua lutut saya ACL dah koyak. Jadi sebelum ni tak stabil. Kadang-kadang boleh tergolek ke sana, tergolek ke kiri, boleh tergolek ke depan. Kemudian bila jalan-jalan dia boleh lutut tu boleh meletup. Bila meletup tu berhenti sekejap. Tapi alhamdulillah sejak mengenali pakai Alora, saya tak pernah lagi tergolek-golek lagi. Tapi saya pakai Alora Pants ni jarang-jarang. Jadi saya fikir apa yang menyebabkan lutut saya bertambah sembuh. Saya hanya pakai yang selalu, benda underwear saya tukar pada boxer dan socks, itu je yang saya pakai. Yang ini sekarang saya pakai pants sebab saya jalan jauh. Jadi lutut saya ni sembuh. Saya nak katakan Alora Pants saya jarang-jarang pakai. Jadi bermakna ada Alora di badan saya menyebabkan lutut saya tu boleh bertahan. Ketika bila saya dapat kencing manis, sebelah kaki kanan saya ni dah jadi kosong. Langsung tak boleh buat apa-apa. Tapi alhamdulillah dah tak sakit apa-apa. Ya, sebab itu yang sakit. Alora Pants saya jarang-jarang pakai sebab saya memakai Alora. Saya pakai baju, saya pakai yang ni sentiasa pakai. Ada 5 boxer saya bertukar ganti. Lepas tu saya pakai socks. Hebat tak Alora? Walaupun tak lengkap, tapi banyak penyakit kita. Saya dah tak ada sinus, saya dah tak ada migraine, saya dah tak ada prostat, saya dah tak ada sakit belakang, hanya yang saya pakai kerap itulah baju, boxer dengan socks. Pants bila jarak jauh macam ni saya pakailah sekarang.